Kua whakarewa hia ake he ara tohu e tae ai e ngā tāpoi Māori ngā tūruhi kua tae mai mo te ipu whutupōro o te ao, te hopu ake. Anei te pūrongo a Hinerangi Goodman. He puka e tohu ana i ngā tāpoi Māori, kua rehita ki raro i te maru o tāpoi Māori Aotearoa, te kaupapa kua whakarewa hia ake nei, nā te pūtea tautoko a te puni kōkiri, te tari pautama me ngā Pākihi tāpoi Māori. Also being a reference guide for those people on concierge on long-haul flights, say on Air New Zealand, because whilst the number one thing that brings visitors here may well be our scenery and our landscape, the number one thing they ask about is our culture. O tahi rau te kaumārima ngā tāpoi Māori kua rārangi hia ki roto o te puka nei. Iaia nei ko te tirohanga whakamuake, me tūmatara te ao Māori, me ērā o tāua e whakahaere ana i aua Pākihi. We're on the world stage, and I think the opportunity is Māori tourism is just scratching the surface. Everyone seems to bottle Māori tourism into particular things, but as per this operation, as through others right through the country, Māori tourism operators are in every part of the industry and sector. Mai anō hoki te hiku o te ika ki rā kiura, ka kitea tēnei puka, ki roto o ngā whare e haere hia ana e ngā tūruhi. It's got to be more than the World Cup, so beyond the next 2 months, it's really how have we used this opportunity to create a portal to the world, so that when people's eyes are on Aotearoa New Zealand, they're starting to discover, they're starting to immerse themselves more in the culture, and really the platform is the World Cup, but it's really not about 2011, it's about 2021. Ka tika hoki ko te kaupapa nui atu i te moni, ko te taonga e kia nei, ko te manaakitanga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.